Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 12. Pristupačnost turističkih sadržaja i obuke za zaposlene u turizmu. Turističke ponude različite su u zavisnosti od destinacije. U mom kratkom kursu nemoguće je obraditi aspekt pristupačnosti za sve potencijalne vrste turističkih ponuda. Ono što je važno da se zna je to da svaka destinacija može gotovo sve svoje ponude učiniti pristupačnim za svakoga. Pristupačna plaža za osobe s invaliditetom postaje standard za destinacije koje neprekidno unapređuju svoje ponude. Wellness i spa centri polako svoje usluge prilagođavaju širokom spektru korisnika. Pristupačnost kulturnih ustanova poput muzeja, galerija, pozorišta je imperativ turizma za sve. Pristupačnost ovih sadržaja nije samo pitanje poštovanja prava osoba s invaliditetom. Ona je pokazatelj kvaliteta i konkurentnosti turističke destinacije. Savremeni putnici sve više traže destinacije koje nude sigurno, udobno i univerzalno iskustvo. Važno je da zaposleni u turizmu na svim nivoima poslova prate trendove i kontinuirano se usavršavaju. Ako ste u nedoumici oko toga kako da povećate profit i proširite usluge za veći broj korisnika, jednostavno je. Postanite destinacija za svakoga. Tim Saveza za pristupačnost Srbije je svakako tu da vam u tome pomogne. I na kraju, svakome je potrebna relaksacija i odmor. Mi vas pozdravljamo do nekog narednog susreta.